Genduari sindesken medahin man bana guna periode 2010 siwa seh 2024. Bagikan kam lebih osenina rasturang kami, uga kata Tuhan Yesus karena dahin diakan. Nina ibas Matius bindu 20 ayat 20 walu. Bagi anak manusia pelabureh guna ilai kalak, tapi gelah ngelai. Dengan mereka kesana man penebus enteram kalak. Tole nina Tuhan Yesus man singundang ia. Si tersurat ibas Lukas bindu 14 ayat 12 sa 14. Adi kamar bahan kerja suari entah berngi, gula undang teman-temandu entah senina-seninandu entah kade-kadendu, entah pe anakku tandu si bayak-bayak. Gelah ula ia aras simulih man bandu. Di batang pagi si semulih man bandu ibas suari kekeken kalak si benar. Dage arah kata enda si pemena, maka Tuhan Yesus ngediakan si belin. Singelai kalak labo saja arah kata, tapi pe alu kesah najine. Si peduakan Tuhan Yesus pe nuruh kita kelengi kalak si musil, si bedanggal, si cempang. Jana upah tadat kita ibaswari kekeken kalak si benar. Dahin kekelengan elabo saja kelengi teman manusia, tapi pe kelengi Tuhan Yesus jine. Bagai Petri dah ibas gereja si pemena, kuga dahin dia akan menggoi jujurukan bagi si tersena ibas perbahanan Rasul-Rasul 6 ayat 2 sah telu. Makai pepulung Rasul si 12 dai perpulungan ajar-ajar nina. Lama tunggung itadingkan kami dahin beritakan kata di bata, terdandankan idahi kami dahin meja. Lagi seninangku, darami sini bas kam nari siar tutus ate, dem kesaras kepentaran, maka si suruh ia ngaturkan dahine. Bagikan kam tole dahin sini nesken man bandu. Sekala dia kan harus kalak bujur dengan tutus. Labanci yang biasa minum-minum teras. Entah apa merangap, harus tetap pusuh perhatiannya karena pengajaran singgoi berikan di bata. Ia harus yuji lebih jenari adilalit ibahana siman pandangan banci ia rahin. Daharanan tahpe perbulangan na harus kalak si muhuli. Daharanan tahpe perbulangan na ela banci cikuraki kalak si deban. Ia harus ngasuh menguasai dirina. Janah bujur ibas kaipe. Dia akan ading goyar jabu harus sada ngencandek harana entah perbulangan. Harus ngasup yang ngepkep anak-anak ras jabuna alu mahuli.